Alofa lau fionga tina ya bao wa mawa mai o bao e ana ina le polokale saunia mo la eyo tina saunia la eyo tina mo la tawa so tina ya me alofa vai ya e mai se yo o hamburger o ato ola atina ya maleili ya wafo ia saunia ninga tina le saunia ngole lotu. Wow, o le ase tūlanga i le... O le ase tūlanga i le mai tau ala o fionga whaiwhili maketi foi po le whaatau o loka le i maketi le tūlanga foi lea o tapenanga o le nei tausanga ma tausanga o mawai. Whakaya mo whakasiri e kui loa e kere ale se senga. Wa peole pe asau no kenyo le sautinga ya ole ya ele o ele yo olva ya so le sautinga ya ekele mai ya ka pe nga pa akaunga na kai ma a femina ni o me mai ya le nga pai pa ko le asola ni da ko yo vale nga fu mai ya le ya so le makau ka ya sa o ka le ka ma pa ale pivo o lo pengo ngale o le pio le kolmi pio le kulami ni ya ba bingo me tanga ta por o so la o ya so tina pio le asonga pop me ta but o le siva ya so ai yo le so tina ele pio le nga ya ye sten aso uma ka a penira ni se me va tenga o ko ya o me voi la i se no e mo ka o ma la ka ke alwe pusu ka nga winga le pole a le pelo e ka ka e le sa e se me lo a ka como paia winga le fa ko sina le mele o pole a pole a mia i ko inga sangue ya se lo ngala e me nga ko amor ko pole pole pusa vola ko ke me le sa nga o ki mana so mal fa le aspecto. La se va ai o tina il fata o el tato o tunu o le aso nei mo tina. Awa le fa pe tu sai tunu o mo langi fata o ia tina mta mai tai. A Samoa ia antua o le ngata o fai fa pitoa i el tato o sa tina aso malo lo tina i upu fai fo yo malo el tato o tunu. O ta ua le tito tina i tono il palimene e le pasene pe o pasene o tina i tono il palimene la sa tilo i el fata ua le o tina tala fia ngai pe o la sistulang ya wa ya dale ko e ta ua ke le no ta ua tina langa aka ko tio le si e ka working langa o le kinga mo ile le ka o kinga ye e pa ka ua wa ya ku mai la o langa ni ka ko ki o la ni e ka mo pa ka o kinga la ngo o kinga o le pai ma le anga o ni ka se ai e o ko la poanga o ke lo ki ni mai se tu o le Samoa pe o ka ka yo ya nga Samoa o le kinga ka ko ki o la mo ko kinga ba ba ya ko ya nga ko pa nga o mai ka ko kinga ya le fona wa me ka ko ma kinga ke ni ikaw ko le no ni nga mo se ai mo ko pe le sala aba pe ko la wa ya ba ya o ka ya ko ni o nga o ka wa ya nga ka wa nga la me ya ka wa ki nga o pe ni nga ko ke le nga ka ya Artai ole lau sau ni ninga e tapenanga o la e nei e le toi po se di lo le si la mai la tunu la se umina e tapena ai le whaingola o marketing wa le e baba ia tuelo se tapenanga la titi okay lo le banka pe penga mai na wa le fapia aka o le sa ki nga e o te ninga sa ko amai me pa o kai mi o no ka ka te si ia e o la ma ko pa wa so nga me ai vai o ti ma ki e le fapia la o le sa ki nga o le sa ka ma po o le sa ka pa ko amai na me pa ai la ngo le banka pe ngai amai me pa amai Dala go o kay ni sa wala sa tina. Ya o ka bunga lamang ka pero mas may. O e fia tatalangal tato malo tua oi ya me sei fo yo. O lewa o yeile
Tūlanga foi lele wa tele a tūlanga tato polo inga o whara tupa fo se i mwhaiona tala le mu mai na ia mwhaiona a ngai tato wa tunu ue maua mea umai tu a inga au nanga ese na so si fie te fie te langolango ina pele ai ia makauria fo yo kure uma au kure mai ne tua au ska ia wa peo o kai ka inga e kanga ko ska ia wa ia na lista se ola do na ni na ya me ya wa ia na ko ko ma aka peo wa ro ma ko na aka peo wa ka kai ani mele le kuku ni kala pa peo ka ko kele o ko kawannya ka ko teni ka tago ya maka ko ang pamilya ko wala mi kang ko ya yo mi umay kang niya ne tuai ka yo tuai ka ko ka ino kang pa na wai ni ka pia ka ko ola ya pa pia ka kala mo ni ai ali sa ba ti na ko ni ya ya ele teni ya o la wa o no fa ti ya Bibigale era como ko ni ko tawanga kala umalua ai pita ko kikiro o di sa pa ma ya fa ya po kala mi ya tua ya le wasau ele se sin fanyo ko kuma ke apa me ka ko ya o le sau o ane umalua fa na ka sau pa ko o ane ka ko Thank you. Naftai la babao.